Voin ni somni panga November sang ni somni pahnia hian Qatara World Cup khelmeka Group A le Group B in an match ni na an khel don ta a Qatara FIFA World Cup khelmeka hian round of 16 lute kan hmu tan a beisei om Group B lamin an khel Macedonia tlaidar thum le achan ve hian an khel tan anga Wales le Iran anin ma chon don ani Wales hian an match masa a USA an hne zo lova gol khat ve ve khunga anin hne to ka wangin tun tuma hian Iran laka point thum an hlo chhuah ngei atul zualna a oma achan chu an match na hnung bera England an ma chon don wang ani Wales tan hian England laka point thum mu tuma be ai chuan Iran laka point thum mu tuma be athan om zok don ti achianga chu an tan ngai poimo masaka neimak mo ani Iran hi an match masa a England laka gol ru gol ni nan tloma an match ni na hian Wales laka point an hlo chuak zo lo le ani chuan an tan round of 16 lu ngai na aom to don lova chu wangin Iran hian group stage an paltlang theina kong om chun chu Wales laka point hlo chhuah hi ani Wales hian Iran an hne chuan point li an neinga USA hi England laka an tlom bok chuan Wales hian an match na hnung bera atam bera point khat bak an mamo to don lova chu Wales hian an hrekar don Iran hi an chak ani chuan Wales chunga omin an match na hnung bera USA laka round of 16 an lu le lu lo tur an ti chiang thei don thunga chu wangin Wales le Iran te tan anin ma chon tur hi tlak lo kar ani ti thei tluk ani Group B a hian USA laka England an tlomero chuan team sang beiseina hi adanglam vele duai thei tho bok ti hretel ta ila anni pahnih Wales le Iran hi tunhma in tumkhat an lawin ma chon to a Wales hi sikhat fain an chaka ma se kumsang kha zakwa somsari paria dai towa khan ania tuna team din mun atanga te chuan atu ve tan po Inkhel hau tak ani don Wales hian Asian ram tum sari an ma chon towa tum ru clean sheet an nei theya Iran hian European ram hi World Cup a tum kuangot ma chon to in an la hne ngai mi lova tum sari tlomin tum ni an draw tun tuma hian eng result tak ron chuakang mo zanin daruk le achan ve hian kumin World Cup thleng tu Qatar le Senegal anin ma chon dona anni pahnih hi Group A a omin an match ma sabera tlom ve kha an nia Qatar hi Ecuador laka an tloma Senegal hi an group A team thabera ngai Netherlands laka an tlom thunga tun tum an match ni na tura hian atu ve po hian point an mamo na asang hle abik takin point thum ngei an mamo na asanga apoimo em na pakhat chu Qatar le Senegal a hian atlom zok an omani chuan atlom zok ta knockout round lu beiseina abo ngal don chu wangin an thei top tak meu an chu anga ya chesual apoi thui dona amunom nekang tuntuma Qatar le Senegal in ma chon tur hi World Cup a anin ma chon masak na ber tur ani baka Senegal hian World Cup thleng tu an ma chon masak ber tur ania Senegal tan thil chin chia tlak tak atling don Qatar hian an match ma sabera goal zone sot an nei mi lova Ecuador laka khati tak maya an bil khan beisei ati sang lo zual mai theye Group A match danga Netherlands le Ecuador te zanindar kwale achan ve hian anin ma chon dona anni pahnih hi an match ma sabera chak ve anni awangin point thum hlo chhuah bel zok hian round of 16 an lu to don an in draw ani ero chuan an din mun alahim don lova group match na hnung ber an nga ve angai don ani chakzok an om chuan soi ang khan a chakzok in round of 16 an lu to dona atlom zok in round of 16 lu ri loma sela group match na hnung bera hun tha an la nei le thei don thunga chu wangin anni pahnih hi group A a an din mun a tha hle Netherlands le Ecuador te hi tunhma in tum ni an lawin ma chon to a Netherlands hi tum khat chakin sangni paruk kuma dai to khan ani a tum khat in hne tok to in chu kum sangni som palia khan ani
Netherlands hi World Cup a South American team ngam pol tak an ni a World Cup a hian South American ram hi tum som pali zet an ma chon to a tum riat lai chakin tum li an in ne to ka tum ni chau an tlom tun tuma po hian Netherlands hi Ecuador aya khovelin ada san chak tur zo ka angai an ni a ma se aol sam don lo ti chu thil chiang sa ani Ecuador hian match an khelna nung pastaria goal an chuami lova clean sheet nei zone rei to tak an ni a Netherlands laka hian goal veng him tluan thei tak mo voin ni somni panga November zan lai pel dar som pahni le achan ve hian Group B atangin England le USA anin ma chon dona England hi an match masa a goal ru goal ni a Iran ne tu an ni awangin USA an ne le ani chuan England hian round of 16 an lut to don USA hian an match masa a Wales goal khat ve ve khunga an draw awangin USA hi an chakani po in an ni hi chuan round of 16 an lut ngal thei don lova ma se England laka USA hi an tlomani chuan Wales le Iran in ma chon result azirin USA din mun hi a chehluai ve thei thung England le USA hi an in draw ni chuan an pahni hian an group match to bera round of 16 an lu don le don lo an ti chiang thei don chawa chu wangin group B a hian engemaw chena chuan kong ala in hongzau ang reng viau England le USA te hi kumsang khazakwa somnga khan World Cup an lawin ma chon to a USA hi sikhat finance chaka kumsang ni soma khan World Cup in ma chon le in goal khat ve ve khungin anin he to ka World Cup tum ni an lawin ma chon to na hian England hi an la chak ve lova USA hi tum khat an chak to a record nei thazok an ni mek ma se kumsang ni som pariat khan friendly match cha England hian sithum fain USA hi an nea tun tuma ero World Cup ania match khat result hian thil tam tak a hril le dona a boruak adang dai don khati chin kha kan Thlirlawk theina chu ni le tari sela video kan bua saite min lo thlir sak thina atharin lom thu kan soye kan lo me